Oria kuratukana gwakiano gugicanjama ikucia mutito wa Shakahola kiraiguika tari ngerekano matu-ini maingi. Maabitha a borithi makihungura mutito-ini uyu gwethana na etikia a muhunjia wa maigirira Paul Mackenzie aria maatirio ni witikio uria utumite makumi ma andu mate mioyo. Muthenya wa Kiumia, maabitha a borithi mahotete kuhonokia andu kenda aria marehithanitie mutito-ini na kuremwo gwikura kuma witikio-ini uyu. Atano ao mari ciana na atatu gatagati-ini ka aria mahonoketio makioneka kwatiririo ni mwiri na maratangikirwo thibitari-ini wa Malindi riri borithi maratwarithia frigisheni no tuko na muthenya. Gukinyagia riu andu 42 ni mahonoketio kuma witikio-ini uyu na meri aria makuite ikinyite andu 201, family 610 makiuga matiwe kuria endwa ao mathire. Andu 14 gatagati-ini ka aria mahonoketio ni mahotete kunyitithania na family ciao na mwikwiro umwe agaikio ngono. Thibitari-ini wa Malindi andu a nyumba ya mwikwiro umwe uri ugiritanitio na ikuo ici ni maracakaya makiuga mwendo wao ndari handu ahutanite na gicanjama giki kia witikio na ati ni maratugugio kumenya uma wa uhoro na gutangika gukinyira mwendo wao. Tulipata mume yake kwa TV ya Citizen akiwa pamoja na wale watu walioshikwa na Mackenzie wakituhumiwa kwamba ndio wanamsaidia katika kuendeleza hiyo mambo yake huko. Nikashindwa kwani kuliendaje? Hai mpaka saa hii siamini kama ni yule Kiremi ama ni mwingine. Hatujapata kuwasiliana naye kwa simu. Ndio sasa tulikuwa tunatafuta means yenye tunaweza mfikia huko kwenye yako. Hata huko nyumbani na tunasumbuliwa kila wakati, hata saa 9 usiku mtu anakupigia simu anakuuliza mmefika wapi mpaka saa hii. Hai unashindwa sasa utalala ama utaendelea kuwajibu. Reportera Inooro TV. Jitagwo Julius Karithi wa Munene.